aba enkoma obibia Ghana wahala dwumedie na munuaba musomfo ekwesi kapa nso mede eba besomo na mamunim se too much there dane da ye boye ho ensamane say we are your number one loyal and credible channel eba ne ensem bi esedi dane da no tese hu behia se ye de ebeba abesomo na say 20 years so de munim se yentimi nya iche so ade biara da na enadai yem papa ye MP for Asin Central Honorable Kennedy Ohene Japan akompre komba kopewa mane ho minisu ebim na abusuafo ni nyina ye na anu ada dan ya sorry dan ye dwirigu ye church members so bra na womo ebo empire ewo edan no mu achese fofie anto ata ema edan no etimi dwirigu womo so a ebinum eprepra ebinum ewuwo ebinum krapo de so yentimi enhu yese womo eda so etiase anase womo ewu achese yentimi en discover ebinum na eno na yem papa Honorable Kennedy Japan ababontin ede nanom ababa beto ensem no emu na ebusuafo mo be kaya Honorable Estate expose coronavirus ba yenumu honum no be say o starting expose ana wo yi asofo binum eto wo keka ensem agese wo kire enwoma wo mo edan na edi a kire se de wo mo wo mo mfiri nyame ye hu the likes of Manasseh ye hu the likes of crofo bebe demon breaker ama born again mo kakra esiam ene wo mo keka wo abusu ye kase ye bodi na ebedosun wo mo nyina ba ye obi aba no baba bechem we ba enem no sofo we de nya encounter say ni ye nyoma say ni ye fa esi say ni ye tu ya na mon say ni ye na wo ye ni nyina ayeden ebie Ghana for any ama wo ma unu the difference between a man of God, a real man of God and a fake man of God. Now so ya papa say wo hu ne says tell akwanya na say ne strategy wo use ye ana ko pese Ghana for ehunu na wo mani nda ho no akwakwa ye says tell na nsem na wo ye demonstration or demonstrative ye enyoma wo dibegu apono so wo na to the seashore so say ka Ghana for ehunu wo mtwe wo hu emfi hu no ase efa Ghana for aso echi na ehu be nya pa se wo besa sole waka wabesa asori agina ne naso na enie enkai bono se de room se den obefo so obebo ene se gongon bita na obekwa pena ma na ba be yesa de ro ne no behia Ghana fo nyina wo ba bi baako na wakasa de akire Ghana fo a wo be ye because won hwe emasa enyoma we enye den ensanso enye den enkosu ebiem because we ade atese Ghana ye ohunu se ye experience bi da se nipa egu aye ensori dem ebon paye edi akire nyankopon na akwa yeso wo mo bon paye di akire bosum bi malam bi konfuo bi anaso wo mo bo wo mo kanche di akire dunsini bi na mum nyame a yenim so obo soro ne asase na wodo ne ma no pobo ne yefo wo wonim so wo mo na chese emma na nsori ma no ebon paye edi kire na so obehwe pa se asori dan a wo mo ejina mu hia dan a wo mo ejina mo bon paye edi enso no wo be se ensenjuri engu ensore emma no den eso so won TV panyinsem da wo hu bi eda enti ehu be nya se ni dawro ne de wo bebo pan na abusuafo say na wo de nensem no etu edwan. I offered free advice to many Ghanaians not to attend churches, but it seems Ghanaians didn't understand or obey what I said. You see, I told Ghanaians to be very careful. I warned you earlier, but it seems you didn't take it. I wish them the best, but I know when they return, they will not attend those churches again. They will not attend those churches again. These things can't be happening anymore. I have to warn Ghanaians once again, and it won't be the last time until the last soul is saved. We ene papa Honorable Kennedy Japan say the vow say enche expose no beba twa so yebenya part 1 yebenya part 2 yebenya part 3 one share ebaburu chewa part 12 krampo yebenya expose no to aso episode upon episode yebenya bi because
kakrai krampo o dan na die kakrai krampo de kire Ghana for sen ka yema ye ninda hon eno krampo ya ma ye ni anda hon eni se yakwa di eya na se eni se yetu ye hu e de agu eya asofo so ye de ani ato eya asofo so ama ene den ensore ma ebi ahwere wo mo kran kwanto no hu ne sem eya asofo wo mo emfiri nyame no wo ma kwan a wo mo so de bepe eye moja wo ma kwan a wo mo so de bepe eye enoma ma o ma sori a ombese sie be koso no enu ti ena sa nyoma we e koso nti wo no de say the Ghana for yen train yan relax crowd because expose na fi no be yen ekese say no enfo mo se watia ne na so enfo mo se wuntia ne na so wo yenya wo information nko ade a wo de baba beto abonten wo yenya ya wo de baba beto abonten enfo ho se woni mu so ye ni nua so ye na danfo so ye ne den wo de baba beto abonten because enkane no nanka wutia ne na so a na ene wakwa pe eye wapa wa no baba bebo ba se wo hunu se da bi e wo sa pawa ni nyina won bon to wonum se de be ya wo bia ani ebeda wonum na timi aboa ama eye wo ye ne sei ebi entimi entiti e kwan obe ya wo be ginyame emma ama obia nyankopon ma ye to so mienu no wo bia timi anya wo so ahimem akono wonum wo be ye na won hwe ma eye Ghana enyira enye yira ma te se de enedei ebinom aye enyira emme no no de mpaye no sa ebo se wo ma wo ho etoto wo ma na se wo ma o betimi a survive no nyankopon enhye wo mo de no mu ekọ o mo sori a wo ma hunu se nya sori bia ene wo se wo mu ekom na abusuafo wo hwe wo no abo ne se ma wo ka expose eno na be ma obi adwen asesa expose eno no obi be ma obi aye na adwen se me ntu ana mo nkwa asori da mu bi ana na kinim se eye wo no abo wo boa ama eye nyame adwuma akoso nanso asa kwakwa akoye sezese no wo be se ye hunu se eye asori dem krampo ne ni kwan krampo sa se ye kobiem asa asori dem krampo ne ni kwase ni pada se ni wutu na esi wonum se wo kwakwa akobọ mpaye all because of se boni bi ebetimi asi enti eye ya papa eye ni expose ya wo ka sezese wo baba ye is it going to help the church and answer is going to destroy the church damage eye asori be ma asori atumpon ama eye ni penya da we hunu sem asori we wo se mintumi na so na asori we ni kwase mintumi na so ana sem be ma di party ada wo ensori mu sem enam de ekoso nti krampo no ene de wona bo kenti me nkwa asori bim na afi krampo ni pe baba be ye ewiasefo ana ebusuafo wo hwe eye wona bom ne comment after say eye asori dan adwiregu eye members so ama ebinum ato na nanom wo ensiedo de wo de to edwei eye ne kwan so anu no anase enye ne kwan so forward nche ebra e Too Much GH comment section like a videos na share all the social media platform eso midi e de ekwesika padasene yebesane share Too Much GH me did akose Japan e prepare mbese TV me hwe Too Much GH omo de mufo hey omo sports and as entertainment hey omo de mufo mo koso show mo no ni ba gide bia me da ma say love you me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe Too Much GH mo ye too much na me so me ye amo fire Too Much GH we boy what shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe Too Much GH on say me kan ye nyene bonne pa na kase pe wo wi ase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura